ñintinnete yimɓe mayɗo on wa aqaribahu e ɓattodiraɓe makko ɓen summa yansarifu refti yaha huccita kullum gooto kala fi hawaijihi e haajuji mum duna an yajlisa ahadun ko alda e jooɗagol goɗɗo hay gooto ko alda e jooɗagol ɗon hay gooto sawa an foti akana almuazza aw muazziyan foti noon ko wonaɗo e muññintinnede on ma ko wonɗo e muññintinnude on o wi sunna on si tawi fatunde nden waɗi ko hiwrodirgol e fatoraɓe ɓen muññintinna ɓe torano allah fatiɗo on yo allah yaafa mo summa yansarifu kullu fopp yaha mo ɓe jokka fi hawaji haajuji muɗum ko alda e jooɗagol ɗon habbo wona muññintinno to ara weeda ɗon muññintinnoɓe wona muññintinteɗo jottoɗon habbo awa do hara ɓe tumbo hiɓe habbi nokku kaari faalaɗo ɓe hiwrodir wo yo yahu ɗon hiɓe ɗon ɗeɗo balɗe fof hiɓe ɗon ɓe jokka goɗɗum sina ɗum wa hada huwa hadiyu salafi alsalih ko ɗum ɗo woni peewal yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓen qala shafaiyu fi l ummi imamu shafai o maka deftere makko wiyetende al ummu o maki akrahu l matam o wi miɗo añi moɓodirgol jama fi fatunde wa hiya al jamaatu ɗumle ko moɓodirgol jama waɗa pote pote wa in lam yakun lahum buka'u o wi wo hay si tawi ɓe ala e wullude fa inna dhalika yujaddidu lhusna o wi ɗum ɗo yimɓe moɓodirgo so wono no ari no weedi ka fatora ɓen o wi ɗum ɗon heyɗintinnayi sunu on wa yukallifu lmu'nata ɗum faway kadi fereji fawayɓe fereji ma ma mada fihi min al athari wattude kadi noon eko feƴƴiye ɗum ɗon kon e batte ayi kunna nauddu al ijtimaa inda ahli lmayiti min anniyahati wano jarir ibne abdillahi l bujali wowlirno noon ɓaawo ko on batte ɗon o sappi ɗo o wi himo añiri ɗum o wi sabu ɗi piiji ɗo ara nun ɗum ka moɓodira tak ara ka fatora ɓen ɗon wo jama wi ɗuuɗi suno ɓe anditaki tan suno ɓeydoto ɗon goo ɗiɗi ka yimɓe moɓodiri wo ñaama yara waɗay ɗum koye hoore hombo ko heewi kon koye hoore fatora ɓen koye hoore maɓɓe ɗum yantata tati on jarir ibne abdillahi l bujali wii woyi mene meɗen kontayno meɗen wanno moɓodirgol ka yimɓe fatora ɓen e moƴƴingol ɓe préparego ñaameteeji ɗum ɗon ko e wullugol mayɗo on jeeya o wi sabu ɗiɗo imamu shafa wi no añi moɓodirgol ka fatora ɓen qala nawawiyu imamu nawawi o maaki qala shafaiyu wa ashabuhu rahimahumullah imamu shafai maaki kañum e wondiɓɓe mum ɓen ko taalibaɓe makko ɓen yo allah yurminɓe yurmina en ɓe wi yukrahu ljulusu no aña jooɗagol li taasiyati habbo fi muññintinnugol qaalu ɓe wi wa yani biljulusi ko ɓe faandi ɗo jooɗagol ngol an yajtamia ahlulmayiti fi baytin ko nde yimɓe faatiɗo on moɓodirta e suudu li yaqsidahum fi yo faando araka maɓɓe ɗon man arada taasiyata faalaɗo muññintinnugol ɓe ɓe jooɗo ɓen awa joni haray ko ka galle kaarijo en hara ɓe fof ɓe mooɓi ɗon ɗeɗo balɗe haray faalaɗo yaade hiwroɓe o hiɓe ɗon ko ɗum woni ngol jooɗagol ɗo fi hiwragol fatunde muññintinna fatora ɓen aña ko o mana ɗo nawi ko jon son fotti ma a tawi hiɓe jooɗi on jooɗi ke ɗon on hiwrodiri ko ani jooɗagol habbo ɗum ɗon accita haajuji ɗin fof tawa yata
e activité ji mum ɗin fof jooɗo ɗon habbo balɗe ko ɗon ɗo imamu Shafi'i e taalibaɓe mum ɓe wi hino añi bal o wi accu yambagi no haani an yansarifu nde ɓe yahata kamɓe fatoraɓe ɓen fi hawaji e haajuji maɓɓe ɗin wala farga bayna arrijali wannisa'i fi karahati ljulusi laha o wi serta ala ko sendi hakkude worɓen e rewɓen fi jooɗagol habbo fingol muññintinnugol ɗo fof no fota sarraha bihi almuhamili karama ko joyte almuhamili o feññini ɗum koye shafi'ankoɓe ngo jeeya wa naqalahu an nassi alshafii radiallahu anhu o eggi ɗum e ƴiyal ko shafi'i maaki kanko tigi yo Allah yurminmo wa hadihi karahatu tanzihin o wingol añugol ɗo ko añugol tun fi laɓɓingol na añugol fi harmugol de sinama karahatu tanzih ko fi tun yo on tigi añugol tawa neɗɗo on no foti e ɓurnude hoore mum ɗin piiji foti e laɓɓinde hoore mum e ɗin piiji ay si tawi on no jilɓi ene no waɗe ka wattake ina he habbo yo giɗo mimi naata e ɗum ɗum wiye karaha tanzihiya ida lam yakun ma'aha muhdathun akhar si tawi won daali e ngol jooɗagol habbo fi muññintinnugol ngol piiji fuɗɗaaɗi goo bid'aji goo fa in damma ilayha amrun akhar min albida'i almuharramati si tawi bakondiri e ɗum ɗon jooɗagol habbongol hunde wonde goo immorde e bid'aji harmuɗi kama huwa alghalibu minha wano ɗum woniri ko ɗum ɓuri jaalade e ngal hiwrondiral fil adati ka aadaji kana dhalika harama ɗum haray woni koko harmigoy min qaba'ihi almuharramat no jeeya kadi e harmuɗi kanuɗi ɗin fa innahu muhdathun ɗum ɗo koko sinca wa thabata fi lhadithi sahih tabiti e hadis selluɗo on makulako maki inna anna kulla muhdathatin bid'a wonde kala ko sinca haray woni bid'a wa kulla bid'atin dalala kala bid'a haray woni majjere ɗum ɗo ko maku nelaɗo sallllahu alih wa sallam woni ko sinca si tawi bakama ka diina waɗirama fi diina tawi nelaɗo waɗano ɗum on tigi waɗi ɗum ɓattorgol Allah haray woni bid'a wa dhahaba ahmadu wa kathiru min ulamai alahnafi ila hadha arra'i imam ahmadu e heewɓe ɓen e hanafiyankoɓe ɓen ɓe yaari nde feere ɗo wonde hino aña wa dhahaba almutaqaddimuna min alahnafi yahi attinoɓe ɓen e hanafiyankoɓe ɓen karamakoɓe lawɓe ɓen ɗum ko wano abou hanifa e taalibaɓe heeduɓe taalibaɓe makko ɓen e taalibaɓe ɓen ɗon ɓen ɓen wiyete almutaqaddimun ɓeeɗo yaari ila annahu la basa biljulusi fi gayri lmasjidi halasata ayamin litaziyati ɓe wi yo ella ala jooɗanagol hiwrodiral ngal kono harnaka juulirde jooɗe e nder balɗe tati worde ka faatiɗo on ha timma balɗe tati min gayri irtikabi mahdurin kono noon ko alda e faggitagol ko haɗa tawana ko haɗa ko jooɗagol tun fi yo yimɓe ɓen yo ɓe arɓe hiwro on tigi ɓay son tigi yahi joni e golleji mum no gasa woɓɓe go wugoyo ɓe ara ɓe tawa o yahino tawa ɓe déplacé ki ɓe ari ɓe tawi o ala ɗon kamɓe hanafiyankoɓe ko ɓe inni ko aña jooɗagol ka juulirde habbo ɗon juulirde na ɗum waɗana si feƴƴoyi kadi balɗe tati hare ɗon kadi ɓurti kamɓe wi ɗum ɗo haray ella ala e mum wa ma yafaluhu badu nnasi lyawma walli fiiɗo no sifade kañum kadi ka maɓɓe toon ko honno woniri o wi ko yimɓe goo yoga e yimɓe ko watta kon hannde min al ijtimai litasiyati immorde e mooɓodirgol fi hiwrodiral tumbodire fi hiwrodiral fatunde wa iqamati assuradikati e darnugol fontugol tantiji fonta waɗa para waɗa julle waɗa fleur ji waɗa suratigati sinama suratigati ko kala ko prépara moƴƴina on tantiji waɗe ampoule ji
moƴƴine ara a yalta to inno he ɗo ko fatunde won ɗo a yaali ko waɗa ɗon kon o wi ɗum ɗo wa farshi albusti e weƴƴutugol e tapiiji weƴƴutugol mbertateeriji wa sarfi l amwali ta'ilati e dépensugol jawle ɗuuɗuɗe sarf finansugol firlutugol jawle ɗuuɗuɗe min ajli l mubahati sabu tun e mawninkinnaare mubaha hollitagol wal mufakharati e ɓurondirgol fakhru wasondirgol yani hollugol menen ko ɓe ka fatunde ɓen ko waɗa ɗon kon hari sifa ɗum yiyaka ha hande mubaha wal mufakhara min al umuri l muhdathati immorde e piiji sincaɗi wal bida il munkarati e bida'aji añiniɗi allati ɗi yajibu no waɗɗi alal muslimina e hoore julɓe ijtinabu ha woɗɗitagol ɗi wa yahrumu alayhim fi'lu ha no harmi e maɓɓe waɗugol ɗiɗo la siyama tentinino wa annahu yaqa'u fiha wonde no yana no waɗa e nder ɗin ɗon ɗen tumbodira ɗon kasirun ko heewi mimma yukhalifu kono lundo hadiya alkitabi peewal deftere allah nden wa yunaqidu tawa no piyodiri no bonnodiri naqada ko firtugol ko luutodirgol ko contestugol no luutodiri taalima sunnati e ko sunna on jangini kon janginalle sunna ɗen wa yasiru ɗum no yaara wifqa adati l jahiliyati ko e hoore nanodiral aadaji majjiyanko o wi katta ganni bil qur'ani wano ñuncorgol qur'ana ine he ko hombo ɓuri wawde ɗo leeɗugol janga qur'ana leeɗa janga alqur'ana on a sikka e wonɗo yimude foppof ɗon allahu akbar allahu akbar bismillahi rrahmani rrahim allahu akbar taganni seeɗa ni ko hayta waɗe gimi tun ko ɓay wiyete ko fatunde ta gimol e fatunde jillu kono fayda sa anani qur'an no jangi a tawa ko faalaɗo yimugol ni ko pawgaɗo yimugol ha heeɓi ɗo corfum ka nandintinna wa adami iltisami adabi tilawati e angal waɗɗintinnagol jogito neediji jangugol alqur'ana wa tarki l insati e accugol heɗitagol kadi jangugol ngol wa tashahuli anhu e soholingol gayngol jangugol bi shurbi duhani wano fimugol cigarette ɓeno fimude wa gayri e ko nandi e muɗum o wi ɗum ɗo walam yaqifi l amru inda hada l haddi wurin fiyake on daraki e ngol keerol ɗo na ɗo hatti feƴƴoyi bal accu tajawasahu yawti ɗum ɗo ko sifa ɗo ko inda kathirin min dhawil ahwa'i ka heewi e ɓe yimɓe joomiraɓe mbeleɗe jokkuɓe mbeleɗe falam yaktafu ɓe yondinoraali bil ayyami l uwali ñalormaji arde ɗin tun e fatunde nden bal accu jaaluɓe waɗi kadi yawma al arba'in ñande capannayyi fatagol mogol yawma tajaddudi li hadihi l munkarati ko ñalorma heyɗutugol kadi ɗi añiniɗi ɗo wa i'adati li hadihi l bida'i ko fillitagol kadi fahin ɗi bida'aji wannoɗi ko wanno ko ñande o faati e bimbi nden ñande e bimbiti nden ñande fayda nden yontere ɗon ɗin munkaruji ɗin bida'aji wannoɗi ɗo ñande capannayyi kadi ɗi fillite wa ja'alu dhikra ula bi munasabati mururi amin ala al wafati ɓe waɗi kadi andutugol aranol ngol e feƴƴugol hitande gila o faati si hitande timmiti ɓen awa ko faɗɗi janngo ɓe heɓata hitande ka ɓe beeli ka gaburu maɓɓe ɗon awa ɗon kadi haray koyo tumbodire noddite wa dhikra thaniya fayin kadi e anditugol kadi hitande ɗimmere nden ha yaha kala ka hitande hewtiti koyo moɓodire waɗe ziyaraji e waɗe pote pote e iwre nokkeji fof sinani e binani fof moɓodira
woɓɓe jaaroɓe no jaara janngoɓe no jannga yimoɓe fayda no yima no ukkodira no woyo wayare a sikkay tun lan jari wi wa hakada wano ni mimma la yattafiqu ko tawata nanodirta few ma aqli wondude e haqqille hisude wala naqli wona ko egga kadi itta e nelaɗo ma itta e allah harno selli o wi ɗum ɗo sikki ala ɗum ɗo kan hino harmi ɗum ɗo himo sifo ɗo hunde a sikkay miɗo reeni nde ɓay oɗo ko wuuri ko misra waɗo misra en wona soudan en e maghribe l arabi ɗo ko sifi ɗo ko o hewtinali ko woni heewa wadde ɗum ko wona saudi no sindi hay si tawi woodi to waɗay ɓe waɗay e nokkure ɓe fontay base ɓe weƴƴitay tapiji ɓe jooɗo awa yimɓe ara oɗo siwro salmina fayda nder ñallal ngal ɓe waɗay kono si feƴƴi ɗo kamɓe kadi hara ɓe ñobbi ɗuuɗa waɗoɓe ha janngo kono wono soudan en wono misra en e leyɗe goɗɗe goo sina hara ko yimɓe sunna ɓen piiji e munkaruji piiji añiniɗi e bide aji ko watte kon e muɗum si fatunde waɗi no ɓuri enen ko watten kongoy enen kadi noon munkaruji no heewi toon piiji añiniɗi piiji haɗaɗi no heewi ka tumbodire fi fatulleji wadde e fawgol ɓe defugol taw piiji e defa wara adda jiji kasiyeji ji e ndiyan kaɓɓe ndiyan defa ɓe fereji molanaɗi allah ko hannoɓe wallitede tawa ko kamɓe joni woni e wallitade yimɓe ɗum ɗo koye munkaruji ɗin jeeyagoy o wi ɗum ɗo buy ko waɗirta ɗum fayda ko holli ko yiinori wiye he ɓen noon he ɓe geri goɗɗum hara ɓen min mi sikkuno ɓen marirano goɗɗum kono kayaɗa o ñiri no jooɗi ñama ha ronka ñama ha enen kam en weeruno ɗon ko ari miranji tatno ɗon hay yuwaka hondu mubaha koko fille koko mante nano haniri few ko hani kon si tawi fatiɗo on fatike o wattinama hiwrodirama ɗon yo saaki mo ɓe yo jokku haaju mum yoni sa fotti on ti ka laawol en jaka bemmon en faati no hanki minen hari men alaalo men heɓano feere hiɗagol joni haray on torama yaafagol haray ko muññagol ɓe fa inna lillahi ma akhada wa lahu ma ata wa kullu cheyin indahu bi ajalin musamma fasbiru wahtasibu ɓe jokka laawol muɗum ma waɗa ka téléphone allah waɗi joni téléphone ji no woodi nodda on tigi hiwrodiron ɗon kono hiye o araali ko ka téléphone o noddimi koɗon men fotti ko madina toon o hiwrimi hay o hewtali ka suudu ɗo yimɓe noon halas yani yukabbiruna gon yiye awa ɓen ana ɓen na wahabiyankoɓe noon an yeeyaɓen e haaju a yeeyaɓen e fatulleji ɓen ko haaju mum jokki ɓen mona yimɓe jokku ɓen ɗan no tertoɓe enen en feƴƴintinno few aye joni fatunde ɗo immo ɗo yaha sikiri yaha ɗo ha yoomu fi tun hewtugo ga ko on yarloto nani awa ko yarlagol tawa ko ɗum noon ɗa wawi waɗ ɗum ka téléphone yaahi ko yarlagol tawa neldaɓe fayda e hunde ko yawgo jooɗo ɗon kadi wona balɗe ɗiɗi wona ɗon def dongal hoore maɓɓe tawa kadi sa a fokkiti kadi min waynitike min fokkiti tawa ɗum kadi koyo fande koyo yoɓani transport wallahi ko soñdia enen ani affaire social men on no muusi ha feƴƴiti ko goonga ko be wallidire ko be ani social on ko be waɗe tummodire ko gastako e ɓaawa mum kon peeraji ɗin fatulleji ɗin haaju jokore nanni be waɗe kono na hen feƴƴintinno kadi tawa yani ɗum ɗon wonti farilla fi goɗɗo yahali juulugol ɗo ka juulirde ɗum na probléme kono si woni ɗo haaju hum waɗi ɗo haysi ko gertogal joori fayda tawi on tigi hollama min teddinoɓe ɗo min on holnoɓe yimen yiyaali ɓe ɗo no ka ɓe hollaka ɓe hollano kamɓe ɓe holle ɓe ron ka arde ɗo ɗum ɗon ko tana molanaɗo tawa fi on ti yaali ka juulde juuloyi ɗum ɗo nafus ɗum ɗo kadi koko feƴƴitigoy no foti
hunde fof kala ko feƴƴiti ka haani ɗon ko lorra wontanta waɗɗo on kullu ma jawaza al had aada e ala didd ziyaratu quburi juuragol gabruji ɗi ziyaratu quburi mustahabbatun lirrijali juuragol gabruji ɗi juuro ɓerɗe ɗen ɗum no yiɗana worɓe ɓen lima rawahu ahmad wa muslimu wa ashabu sunani sabu ko ɓeeɗo filli kon an abdillahi ibnu bourayda ɓeyti abdullah ibnu bourayda an abihi o yitte ɓe makko ɗum ko bourayda al aslami anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam qal wonde nulaɗo allah o maaki kuntu mi wonina haytukum hari mi haɗi on an ziyartil quburi fi juuragol gaburuji ɗin hari mi haɗi on ɗum fa zuruha kono juureɗi noon yahe juureɗo gaburuji ɗin fa innaha no gaburuji ɗin tudakkirukum l akhira andintinnay on fi l'akhira sonti yahi ka berɗe o yii gaburuji ulfitiɗi o yii ɗen gayɗe ɗon o andi wonɓe ɗon ɓen inoɗa ko ceerno kaari wonnoɗa ko docteur kaari woniɗa ko oustage kaari woniɗa ko alaji kaari woniɗa ko bappan kaari woniɗa ko ben an en beeliɗo ko yumman en woni ɗa ko jajankaari woni ɗo ko ɓiɗɗo kaari on woni ɗo o anda ɓeeɗo hari ko immode jooɗode ɓe hari no doga fi adna no dogirta noon ha kafa bidalika wa'iwa ɗum no yoni ko waajo no haani ɗen ɗo balɗe hoso yewti hara mo wiyen ko on ɗum ko adna tum no foti on tigi waajitora ɗum ɗon kono jooni hay si yahama toon tawa ko jallugol ko téléphone ji ko awmodiro ko sama kala wi allahu lmustaan wa kana nahyu haɗugol ngol wonino ibtida'an ka fuɗɗode ko nelaɗo haɗirno kon ka fuɗɗagol haɗugol mo li qurbi ahdihim bil jahiliyati ko sabu ɓattagol e mbowka maɓɓe kan e majjiyankoyagal ahad koɓe ka wowugol ngol aadi maɓɓe ndin e majjiyanko neɓaali fayda hiɓe sorti tun e majjiyankoyagal naati ka diina ɓe lannaali tawo e adoptade e diina kan haa jooni mbowkaji jahiliya ɗin fayda ɗi lannaali iwde ɗen anndi noon e jahiliya shirkuji maɓɓe buy e bide aji maɓɓe koye ɗi fureji ko gaburuji ko ɗon shirkuji buy ko ɗon wonno ɗum noon nelaɗo fii wota ɗum wota nandutu ha on tigi na andarale dow o l'islam fayda ɗum ɗagoye seeda nelaɗo haaɗi inni he yaagol juuragol gaburuji ala toon few o wi wa fi lwaqti alladi lam yakunu yatawarra'una fihi e waqtu mo tawata hari ɓe wonaali hiɓe rento e on waqtu ɗon an hajri l kalami e haalaji bonɗi wa fuhshihi e haalaji ñidduɗi tawi so neɗɗo woowi o fini o tawi mawɓe makko e mamiraɓe makko e tedduɓe makko foppude nden hunde o janɗi e ɗum sortagol e ɗum na nde wootere na hakkude bimbi e kiikiiɗe tawi wonde ƴuñƴo toon tigi ɗum nde wootere tun o wowla ko wowno wowlde ko ko ɗum o fani hajrul kalami ko haala fotaka e tertede fes haala bonka hoyreji ma mawningol ko hanano mawninde sabu ɗum nelaɗo wi wotta o yewka gaburuji toon few falamma dakhalu fi l'islam saga ɓe natnono kal islam watma annu bihi ɓe tabiti ɓe ñiiɓi ɓe hiɓidi e l'islamu on wa arafu ahkamahu ɓe andi ñawoje l'islamu ɗen ko harmi e ko dagi adina lahum shari'u bi ziyaratiha on to maati waɗowo sharia on o newnani ɓe noon juuragol gaburuji ɗin ɓay o andi joni ko hulano kon daɗama wa an abi hurairata radiallahu anhu itama abu hurayra anna annabiya sallllahu alih wa sallam zara qabra ummihi nelaɗo juuroyke qabru yumma makko fa baka o wulli wa abka man hawlahu o wullini wonɓe takko makko ɓen o wulli ha wonɓe ɗon ɓen fof wulli fa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam on tumati nulaɗo allah on maaki istaadantu rabbi mi duŋinike ka jeyɗolan on yani mi ɗaɓɓirimo duŋaye yo newna nan
an astaghfira lahande mi toranto yumma an yo Allah yaafoɓe falam ya'dhan li kono o newnana Allah torike Allah yo Allah newnanan mi torano yumma an e yaafa fuye kono o newnali wasta'dhantuhu mi dunginimo kadi an azura qabra hande mi juroto qabru makko on kanko yumma fa adina li ɗon o newnaninmi fazuruha juure qabruji ɗin fa innaha no ɗi qabruji tudakkiru lmawta ɗi andintinna e mayde rawahu ahmad wa muslimu wa ahlu sunani illa tirmidiya walamma kana almaqsudu min aziyarati sanga nde wonno noon fandare nden e juuragol ɗi qabruji ko fanda toon attadakkuru ko andutugol attadakkura ko andutugol wal itibara e taskagol jaza dagike wurin ziyaratu guburil kafarati hay juuragol qabruji heferɓe ɓen li hada almana sabu o mana ɗo nafsihi oɗo mana tigi o mana e hoore mum nde wonno fandare nden yawgol juuroyo qabruji ɗin ko fi andutugol e fi taskagol e fi waajitagol wona fi ɗaɓɓoygol toon ɓural ɗaɓɓoygol toon huntugol haaju mum ɗaɓɓoygol toon daɗal tawde na ɗum woni ko fanda ɗo hay qaburuji hefer ɓen no sella ka immoɗa yaha ha ka qaburu excellence kaari michel kaari papuru kaari ara ndara ka o waali andita teddungal ko o teddinano andita hula an kadi tatimmu e hoore keferagal ta yahoy ha nokko waylito waajitora ɗum ɗo kono noon yalla ala ɓa here maksuud on ko fanda kon ko ya waajito fa in kanu zalimina wa akhadahum llahu bi dhulmihim si tawi noon ɓe ko ɓe tooñunoɓe Allah nangitiri ɓe tooñe maɓɓe ɗen halki ɓe ustuhibba hara yiɗama albuka'u wullugol wa idharu liftigari ila llah e yaltintinnugol feññina hato jingol faade Allah inda almururi bi guburihim saga on tigi rewi e gaburuji ɓe ɗo wa bi masarihim e mayirɗe maɓɓe ɗen yanirɗe maɓɓe ɗen si tawi joni o kefero ɗo siko ni o maayi ni o maayiri Allah muñanmo ha o maayiri no fo maayirta noon on tino wawi yaade ɗon ɓer taskagol siko kefeero toñunoɗo ha Allah nangimo lettimo o yaccinanimo lette ɗen o warimo wano yimɓe annabi lut wano yimɓe annabi salih siko ɗum so on tigi hewti e ɓeeɗo yo wullu ma o wullinkinno kampete yo ɓangi wonde he e nayi mo huliɗe lette Allah e nayi mo maapi e nayi mo hato jini Allah fiyo Allah dandumo sabu hon ɗum o wi lima rawahu lbukhariyu sabu ko imamu lbukhari o filli an ibnu umar o itti abdullah ibnu umar anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallama wonde nulaɗo Allah o makani li ashabihi wondiɓe makko ɓen yani ko o faandiɗo lamma wasalu alhijra sanga ɓe hewtuno nde nokkure ɗo hijre ka yimɓe annabi salihu ɓe wonno ɗon hani o faandi ɗo diyara thamud ko galleji yimɓe thamud yimɓe annabi salih sanga nelaɗo e sahaba mum hewtuno ɗon o makani sahaba ɓen la tadkhulu ala haulai almu'adhabina wota on naatu ka ɓe lettaɓe ɗo illa an takunu bakina sina hara on woni ko on wulloɓe fa in lam takunu bakina si tawina on wulloɓe on wonali wulloɓe fala tadkhulu alayhim wota on naatu kaɓe woni ɗon dey la yusibukum ma asabahum fi wota heɓu on ko heɓiɓe kon ɓe rewno kanko la sallah sallam e sahaba makko ɓe ɗen anndi diyaru thamud galleji thamudu en woɗɗa madina foti mi giti ko kiloji jilu yehi ha min ɓattiki kono mi hewtano
ɓaawo ɓe yahii ɗon ko ni la sa sallam wasiyori ɓe o eni si o naatay toon kaɓe koɗoli maɓɓe kaɓe halka ɗon haray ko yo wullu sina ɗum hule taw yawɗon tun lette allah ɗen ɓay lette allah ɗen lannaali haa jooni lette allah ɗen heɓa on ko ɗum ka bonki wona e waɗeede yo neɗɗo rento daakagol ɗon ka allah yeddete ha sowno allah no yeddere ɗon ta yaw ta ɓatto ɗon few ɗaɓɓu nokku ka yaara ɓay tikkere allah nde si ari wonde hayɓe bonnaaɓen reway e muɗum yimɓe no immintinnoye mo ɓe e imanu mo wonduno e mum on sifatu ziyarati sifa mbaadi no juurorte gaburuji ɗin noon ida wasala zairu ila alqabri si juurotoɗo on o hewti ka gabru istaqbala wajha almayiti yo fewtutu yeeso mayɗo on non telen ka hoore makko wa sallama alayhi o salminamo wa daa lahu o toranomo wa kadi jaa fi dhalika ari e ɗum ɗon ɗi hadisaji ɗo wahid ara nun an buraydata al aslami ittama e oɗo qala o maaki kana annabiyu nelaɗo allah wonino sallllahu alayhi wa sallam yuallimum himo jangina ɓe ida haraju si ɓe yalti ila almaqabiri ɓe yahi ka gabruji an yaqula qailuhum nde wi o maɓɓe on wi'ata nde goɗɗo maɓɓe wi'ata assalamu aleykum ahla addiyari min almuminina walmuslimin wa inna insha allahu bikum lahiqun antum faratuna wa nahnu lakum tabaun wa nasalu allaha lana wa lakum alafiyah rawahu ahmad wa muslimu wa gayruhuma o Burayda al-Aslami o wi nelaaɗo sallllahu alih wa sallam no jangginanoɓe so tawi goɗɗo si ɓe hewti ka gaburuji yo wi o maɓɓe wi'u yani on tigi wi'u assalamu aleykum kisiye woni e moɗon ahla diyari ko ono yimɓe galleji ay ya ahla diyar ono yimɓe galleji ɗo kadi ko galle golle wona galle ka golle min almuminina immorde e gomɗinɓe walmuslimina e julɓe jebbiliɓe ɗo kisiye woni e moɗon allah hisin on allah dandu on wa inna menen kadi inchallahu si allah muuyi bikum e moɗon laahiguna ko men hewtotoɓe menen kadi meɗen ara menen ka laawol men hewtoyto on laahiqa laahiqun ko hewtagol komin hewtotoɓe on antum faratuna ko onon wontiri yeeso amen onon woni attiɓe men farat ay mutagaddim ko onon atti men ɗon habbi men toon wa nahnu lakum tabaum menen kadi ko men iwtirɓe ɓawmo meɗen jokkutude on meɗen depputude on meɗen wattude teppe mon ɗen wa nasalu llaha lana wa lakum alafiya meɗen toro allah fi amen e fi moɗon jang afiya ko jang ko heɓugol ɓuttu ko angal lette meɗen torani on en fof yo allah hisinge ɗimmum ɗum wa an ibnu abbas ittama e abdullah ibnu abbas o maaki anna annabiya sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on marra alayhim oɗo mana on no selli yaafo men yo allah yaafo on onon woni attiɓe men ɓen menen kadi ko men e batteji mo wona hanu bil asar menen kadi meɗen e batteji moɗon meɗen iwtirde ɓaawo tammum ɗum wa an aishata radiallahu anha qalat ittama aicha o maaki kana annabiyu kullama kana laylataha faydatuma kala woni o ko jemma makko ko ñalande makko yahruju min akhiri leyli nelaɗo sallah sallama yaltay ka lannode jemma ka sakkitode jemma ila al baqi o yaaya e ɗe ɓerɗe wiyetede garqad rawahu muslim yani ɓe aicha o maaki si tawi nelaɗo sallah sallama fayda o wonino tuma kala o woni e jemma makko kanko nene men aicha o yaltay ka lannode jemma ka hoore subaka o yaha baqi woɗɗodira foti so hewti o maaka assalamu aleykum kise woni e moɗon daara gawmin galle yimɓe
mu'minina gomɗinɓe yani daraga o min galle yimɓe ko yimɓe wonɓe e ɗi galleji ɗo wona galleji ɗin woni ko du'ana na ɗin woni ko hiwra ko yimɓe wonɓe toon ɓen gomɗinɓe ɓen wa atakum ma tu'adun ari e moɗon ko foda ɗon kon gadan jango muajjaluna ko on lajanaɓe yo eɓɓana lajal jango yo on waɗana délai wa inna inchallahu bikum lahiqun menen inchallahu men hewtoyto on allahumma agfir li ahli baqi il garqad allah yaafo yimɓe e ɗe berɗe baqi al garqad ko leɗɗe wonno lekkoye wonno koye lekkoye koye towa foti ko wiyete garqad ɗono ko koye wonno toon ana wiyeteni wiyen kura berɗe ma berɗe bantan sifa ɗum hunde no heewa initirede ko woni ɗon kon nayi on wa rawa anha aw ruwiya anha fillame makkankane min aicha qalat o maki qultu wi'umi kayfa aqulu lahum ya rasulallah simi yahi ka berɗe ko honno mi wiyataɓe honno mi wiyantaɓe qala nelaɗo maki ɓuuli wi'u assalamu ala ahli diyari min almu'minina walmuslimin wa yarhamu llahu almustaqdimina minna walmustaakhirin wa inna insha allahu bikum lahiqun wi'u ɗum ɗo assalamu ala ahli diyari yo kisi e wonu e yimɓe galleji ɗin min almu'minina immorde e gomɗinɓe walmuslimina e julɓe wa yarhamu llahu almustaqdimina yo allahu yurmin attiɓe ɓen minna immorde e meɗen e amen walmustaakhirina e sakkitiɓɓen kadi wa inna inchallahu menen dey si allah muuyi bikum e moɗon laahigona komin hewtoɓe on wa amma ma yafaluhu badu man la ilma lahu amma ko watta ɗum kon yoga ɓe mara gandal min attamassu immorde e memugol fitta bil adrihati e genale wa takbiliha e lunnagol ɗe wa tawafi hawlaha e wangagol sera majje fa huwa ɗum ɗo min al bida il munkarati ɗum ɗo ko e bida'aji añiniɗi ɗin kanuɗi ɗin ñidduɗi ɗin harmuɗi ɗin wallati ɗin ɗi tawata yajibu ijtinabu ha no waɗɗi woɗɗitagol ɗi wa yahrumu fi'lu ha no harmi gollugol ɗi waɗugol ɗi fa inna dhalika bilka'bati zadaha llahu sharafa ɗum ɗon ko jeyi ɗum ɗo o ko suudu kaaba ndun yo allah ɓeydandu teddungal ngal wala yugasu alayha gabru nabiyin qisatake e mayru eɓɓidirtake e mayru ɗon qabru annabijo wo annabijo wala darihi waliyin wona yenande kadi waliyujo eɓɓidirtake e suudu kaaba no inne ɓa hindu taarede hindu momede no fittede e mayru meme wano rukunul yamani sa ari ko ya mowlu hajarul aswad sa ari ko ya lunno joni sa hewti e gabru ndun kadi ɗon ko maha ɗon ngun sa ariɗa ko ya lunnoɗa ko ya mowluɗa ko ya memuɗa ko ya notoɗa ko ya bakkoɗa eɓɓidirtake dey wal khayru kulluhu fi l ittiba'i moƴƴere nden fof ko nde woni ko ka jokkutugol nelaɗo e sahabaɓe mum ɓen e yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓen ko ɗo moƴƴere nden woni wa charru kulluhu fi l ibtida'i bone on fopp honto woni ko ka sincugol ka moƴƴinangol hoore muɗum laawol no rewira acca ko nelaɗo wanno ko wallahi mo yi'i nokkeeli goo ko yimɓe watta e kaburuji wi'aɓe ko waliyaɓe siko o jon haqqil o sikkitata ko wonde ɗum ɗo ko shirku mawɗo yaltina ɗo diina kanni ewnagol wulla nodda wonɗo ton on kaarijo yo mi ari ha kama mi ari anden ittatande sina an mi ari ya faabola waɗanami hunde kaari okkami hunde kaari dandami hunde kaari torotoɓe jiidi torotoɓe fi jawdi torotoɓe fi cellal torotoɓe fi laamu torotoɓe fi balɗe torotoɓe fi teddule molotoɓe fi piiji ɗi fof
lakinna shay'a idha lam tarahu rubama tastakhifuhu kono hunde si a yiyaali nde no waawi harara foygi yawitiinde arande arande tedda e ma kono mo jindi haysi o janngaali kono o yi'ay piiji e leyɗe gooɗe aade yahi e muɗum si tawino hara ko goɗɗo tun ari sifanimi ɗum mi nunnay tun fayda mi fanka kono ɓay ko mi yi'ani hoore am ɓorde sudan ɗo haa e takkoji nokkeeɗi ɗo wallahu lmustaan no hulɓini ko woni wolde ɗo ko woodi mi yahii nokkugo ɗo e leydi arabuɓe jooɗi ari ndaari gabru ka wiyetene ko gabru kaari woni ɗo tawi yimɓe no adda mbuuɗi liɓa mbuuɗi inna kaari mi ari ɓay mi nana arabu ɓer ɗum mi ari ko addimi ko fi hunde kaari si a walla allah mi halkike sa walla allah ɗum ɗo sa wanna allah ɗum ɗo sa wanna allah ɗum ɗo ko jiiɗi oyna mi jombi mi won deɓeygo an duuɓi tati mi heɓali ɓiɗɗo mi ari wallam faabolam bi udunayya hatayni ɗi noppi an ɗo ɗiɗi goy mi naniri nandema ko goɗɗo wolonimi goy ko haala maɓɓe kan e noppi an ni ko mi kon mi taw no hawni qala ibnu qayyim al-jawziya o maaki kana annabiyu nelan allah woni sallllahu alih wa sallam ida zara alqubura si o juurike gaburuji ɗin yazuruha o juuroreɗi liddu'a'i sabu du'anagol li ahliha yimɓe wonɓe ka gaburuji ɓen wattarahumi alayhim e yurmingol ɓe toro allah yo allah yurmin ɓe wal istighfari lahum e toragol allah yo allah yaafo ɓe fa aba almushrikuna ɓe shirkoɓe kamɓe sali illa du'a almayit sina toragol mayɗo on wal iqsamu ala llahi bihi e wondirgol e hoore allah e o sabu o mayɗo ɗo wa su'alihi alhawaij e toragol o mayɗo ɗo haajuuji wal isti'anati bihi e ɗaɓɓirgol mo ballal wattawajjuhi ilayhi e fewtugol mo du'o fewtugol mo ɗaɓɓa fewtugol mo dandora ani wal iqsamu ala llahi bihi wallahi mi wondiri allah a waɗnala hunde kaari wallahi mi iwataɗo a waɗali hunde kaari wallahi si a waɗnala hunde kaari haray mi halkike wondira allah ha gayna noon inna ko wonɗo ka gabru on yo waɗa on tigi hunde kaari subhanallah naudu billahi min al intikas bi aksi hadihi sallllahu alih wa sallam no luutodiri no jonniti few e peewal makko ga kanko naɗo sallah sallam so yeyno kanko yo toranoɓe allah o wiya yo allah yurminɓe yo allah yaafoɓe yo allah malnuɓe tano goɗɗo kañum ko yahu ɗon toro haajuji mum ɗin fof ɗaɓɓira ɓen ɗon himo wawanali hoore mum wawantama fa innahu tabiti wonde kanko naɗo sallah sallam hadiyu tawhidin wa ihsanin ila almayiti kanko peewal makko ngal ko wootinɗingol allah haa gayna tawa ko allah on tigi toroto moƴƴo noon e mayɗo on inna allah waɗan kaari hunde kaari wa hadi haulayi ɓeeɗo kañum peewal mum ngal diina mum kan shirkum ko shirkugol wa isa'atun ila nufusihim e bonnangol wonkiji mum ɗin wa ilal mayite faade mayɗo on ɓe bonnani hoore maɓɓe bonnani fayda mayɗo on ɓe argol ɓe yani ɓe wiya ko oɗo ɓe ɗaɓɓiri huntugol haaju e daɗugol ɓe waɗi shirku oɗo si tawino hara mo yaltayno ɗon mo wawno immade ngo daro o yimoto o naaɗo ha ɓe sikka o yahino tawa so felɗi ɓe ɗon banto tawa wona ko ɓe sikki kon ko waɗi ɓe ari ɓe ƴetti geɓal allah ɓe jonnimo ɗum welata ɓay tun ɓe annda ko onno o fewdori toon wallahu lmustaan no hulɓini wahum salasatu agsami ɓeeɗo ko ɓe pecce tati imma an yadu'uwa lil mayiti ko imma on tigi ara o du'ano mayɗo on aw yadu'uwa bihi ma o torora mayɗo on aw indahu ma o toro allah ka mayɗo on ay da'a bihi aw da'a bihi wa da'a indahu
الأول مشروع والثاني شرك والثالث شرك أصغر مكروه أرجل ترانو مايدو yo Allah yaafa mo yo Allah yarlo mo ɗum ɗo woni ko haani kon ko sunna on ni argol toro mayɗo on tigi yo waɗan ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko shirku harmuɗo argol toro Allah ka mayɗo on ɗon fiino gasa on awa ɓay ko ɗo ko takko ɗo belaye ɗo takko ɓe ɗo siɓe torike ɗo Allah ha no gasa Allah hersa e ɓe ɗo yiltirgol lanni kono ko Allah o tori kono wimo fiɓi wonde ɗon toragol ɗon Allah nanda e siko to on tigi yo toroyi Allah ɗo ko shirku tosoko ko aña ɗum kadi o wi wa yarawna addu'a indahu awla min addu'ai fi lmasajidi ɓeɗo torotoɓe ka e ɗi gaburuji hara kono nawumɓe ka gaburuji ɗi ɓe tori hiɓe yiya wonde toragol Allah ɗon ka gaburu ceerno kaari e waliyu kaari ɗon ko ɗon ɓuri hanude awla ɓuri foddude min addu'a iri toragol Allah fil masajid hay ka juulirɗe wa man ta'ammala hadiya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi mo darti taskike ta'ammala taskike moƴƴi peewal nelaɗo ngal diina makko kan sunna makko mo wonno e mum kanko e wondiɓe makko ɓen tabayyana lahu alfarqu bayna al amrayni feeñanaymo yaltanaymo laaɓanamo pos ko sendi kon hakkunde ɗiɗo piiji ɗiɗi yahowo ka berɗe fii toranagol wonɓe toon ɓen yo Allah yaafoɓe e yahowo toon fii ɗaɓɓugol huntugol haajuji muɗum no serti ziyaratu nisa'i sonna ɓen kadi juuragol gaburuji ɗin rakhasa malikun wa ba'du al ahnafi wa riwaya an ahmad imam maliki kañum e hanafiyankoɓe go'o ko fillaye imam ahmad ɓeɗo newni wa actar ulama'i e ko ɓuri ɗurde kon e karama koɓɓe ɓe newni fi ziyarati nisa'i lil guburi si sonnaɓe yagol juuroyo berɗe ɗen gabruji ɗin li hadithi aicha ɓe tippi koye hadithi mo aicha filli radiallahu anha ka o wi ɗon kayfa aqulu lahum ya rasulallah en jangi hadith o mbawo aicha wi enene laaɗo ko honɗum mi innanta ɓe ay inda ziyaratiha lil quburi sanga juuragol mo kanko aicha gaburuji ɗin honɗum o wiyata wagat tagaddama e ɗum ɗon oɗo hadis ari an abdillah ibne abi moulayka anna wagat tagaddama oɗo feƴƴi no hadis on no dowga wa ruwiya annaha qalat qultu kayfa aqulu lahum ya rasulallah qala quli assalamu ala ahli diyar ila akhiri kon ɗo wagat tagaddama an abdillah ibne abi moulayka oɗo wagat tagaddama ɗon foti e darade nukta inna wa an abdillah ibne abi moulayka ittama e abdullah ibne abi moulayka anna aishata wonde nene men aicha aqbalat o fewtitino o iwi dhata yawmin ñande goo minal magabiri mo iwri ka gaburuji fa qultu wimi ɗum ko abdullah ibne abi moulayka koye kibaru tabiina en o jeeya wi momi ya ummal muminina ko an yo yumma julɓe ɓe min ayna aqbalti ko on to iwɗa qalat o wi min qabri ahi abdirahman ko gaburu e siɗɗo an on abdourahman koto makko fa qultu laha mi innimo alaysa kana naha rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam an ziyarati l qubur ene nelaɗo wonani hari o haaɗi fi juuragol gaburuji ɗin qalat naam nene min aicha maki hi o haɗino kana naha an ziyarati l quburi o haɗino hari o wonino hari o haaɗi juuragol gaburuji ɗin thumma amara bi ziyaratiha refti noon o yamiroyi ɓaawo ɗum ɗon juuragol gaburuji ɗin rawahu lhakimu walbayhaqiyu o hadis ɗo o batte ɗo ko fillimo ko imamu lhakimu naysaburi ka mustadrak makko e imamu lbayhaqi ka sunanul kubra wa qala o wi kanko imamu lbayhaqi tafarrada bihi e bistam ibnu muslim albasri oɗo weddodi e o hadis ɗo no gasa oɗo komo haala jokki seeɗa وقال الذهبي إمام الذهبي وماكي كان صحيح حديث نسلي وفي الصحيحين أريك السل رديدي صحيح البخاري صحيح مسلم عن أنس إتا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها نلا دو ريوي takko sonnajo no jooɗi e gabru no wulla ɓiɗɗo muɗum ɓiɗɗo makko ka surra ɗon o ari ɗon imo jooɗi takko gabru ɗon imo wulla nelaɗo rewi ɗon fagara laha laɗo ma kanimo ittaqillaha hulu allah wasbiri muññoɗa fagalat o wi'i wama tubali bi musibati ma pinama masibo heɓuɗo langon wama tubali bi musibati ma hakkitaka e musiba an on falamma dahaba qila laha saga allah sala sama yahu nono sonnajo wi'ana innahu rasulullahi sallllahu alih w sallam o de mo jaabiɗa ɗum ko nelaɗo allah on nigoy fa akhadaha mithlu lmawti nangi sonnajo on ko way wa mayde fayda o faɗɗa fa atat babahu on tumati o dogi o ari ka dambugal neɗɗo sallah sallam falam tajid ala babihi bawabin o ari o tawi ka dambugal gardien ɓe ala o tawi ka dambugal nelaɗo bawab ko jogotoɗo bafal ngal ko aynowo bafal ngal o tawi gardi ala toon few wona beere rouge wona beere bleu fagalat o wi'i ya rasulallah lam arifka e nelaɗo mi anditalima mi andano ko amma ka nimmi ɗum fagala naɗumaki inna sabra andu muñal ɗaɓɓangal ngal yoɓetengal ngal inda sodmati l ula kaka tappande aranere ko fewndo ka on tigi ewa ɗon fewndo ka mayde nden waɗi ɗon tun ko muññagol ɗon hara fesali sonjaki tampali tappiti waɗi warte waɗi ɗum ɗo ko ngal muñal ɗon ɗaɓɓa so on ti gertiki ha tawi o ɗatiner o ronki hande kadi ene muño awa min muñike o sintire la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi taw no wulli no piitike seeki linci ala ko gerali kono joni ma podi e hoorema no falata joni ko ene no gori fanke na ngal muñal ɗon almaki muñal ngal ko ara non ɗum ko law wa wajhu listidlal aw wa wijhatu listidlal e yeeso dalilol gongol yani konto dalil on woni anna arrasula sa sallam ra'aha inda alqabri falam yunkir alayha dhalika nelaɗo yii sonnajo on ka gabru takko gabru o wiyalimo ɗum ɗon moƴƴa ko arɗa ka gabru sa sallam ko on ɗum waɗi inkare e makko ko wone wullude kon koko woni wullude kon ko o wimo muñño si tawi no hara sonnajo yawgol juuro yo gabru moƴƴa laaro wiyanimo kono adduma ka gabruji ga hono adduma ka berɗe kono ɗon o waɗalmo inkar fes o hollali ɗum ɗon wonde koko woni wullude kon o inni hulu allah muññoɗa o yayni a anda musiba komi heeɓi kon haccitande na komi heeɓi kon heɓuɗa ayi si tawi no haram moƴƴano ka sonnajo yaha juuro gabru naɗo yiinomo toon wona fi taw ko wullayno ko na ɗum taw o haɗaynomo argo ngo he wota arga nani tamiye ɗo nani taw yaka gabruji nani ɗo ɓeɗo ɓe ƴetti wonde hi no dagi en andi aicha waɗi o landike laaɗo si ene simi yahi ka berɗe ko honɗum mi innata wonɓe ka berɗe ɓen laaɗo tindinimo si tawi no moƴƴano kaw yaha o inano yaha ka berɗe cooboti o wi wali anna aziyarata min ajli tadkiri bil akhirati o e tawde kadi dalil goɗɗo goo wonde juuroyagol gabruji ɗin ko fi andutugol lahara wa huwa amru yashtariku fihi rijalu wannisa'u ɗum ɗon ko hunde nde tawata no kafi ɗon worɓen e rewɓeɓen walaysa rijalu bi ahwaja ilayhi min hunna worɓe wonali ɓurɓe haton jinde e andutugol fi lahara edi rewɓe ɓen ɓay wiyama joni ko fanda kon yawgol juuroyo berɗe juuroyo gabruji ɗin ko fi andutugol lahara fi andutugol lahara worɓe rewɓe fof no haton jine mum koy siko worɓen tun anditi fi lahara huli allah
sonna ɓen andita alfil akhira sonna ɓe allah ɓe yooloto ɓe yoolora hulɓe allah ɓen ko allah fa ɓen sonna ɓen hula allah nan sina ɗum aray ko masibo ko tana ko albala o wa kariha qawmu aziyarata lahunna li qillati sabrihinna wa kasirati jazaihinna woɓɓe goo e karama koɓe goo añi sonna ɓen juuroyagol berɗe ɗen fi honɗum sabu fanɗugol muñal maɓɓe ngal e ɗuɗugol ɗeñƴere maɓɓe nde wippitagol ngol gertagol ngol jaza ko gertagol ko hollugol mettere hollugol mettende hollugol angal muñal no ɗuɗiri ɓe wali gawlirallahi sallllahu alayhi wa sallam e sammaku nelaɗo ka o maaki la'ana allahu zawarati l quburi allah huuɗi heewɓe juuragol qabruji rewɓe heewoɓe juuragol qabruji ɓen rawahu ahmad wa ibnu majata wa tirmidi wa sahaha ko ɓeeɗo fillimo tirmidi wi himo selli cheikh albani wi kadi himo selli gaara al qurtubiyu imamu al qurtubi o maaki alla'anu lmadkuru fi lhadithi ndi kuddi jantandi ka hadis ɗo innama huwa andu ndin min aziyarati ko hebbinoɓe ko fii hebbinoɓe juuragol ngol juuro yahoɓe juuro sowno harno yaha juuroyo lima taqtadihi sigatu min almubalagati sabu ko landi ɗum ko ɗaɓɓi ɗum ngol konngol ɗo immorde e fantingol zawarati heewɓe fa'al waɗugol buy waɗoɓe buy o wiyani zairat juurotoɓe ko heewɓe juuragol o wi wala allah sababa o wi no gasa sabu on kono laaɗo huɗiri ɗum ma yufdi ilayhi dhalika koko ɗum hewtinoyta kon ko yaltinta kon min tadyi'i haqqi zawji e yeebugol haqqeji modibbo sonnajo on wattabarruji e yaltutugol yaltintinna nokkuji fitinaji ɗin e worɓe ɓen wa ma yansha'u min asiyahi e ko sincoto e ɗum kadi fuɗɗoto e ɗum immorde wullaali wa nahwi dhalika e ko nandi e muɗum o wi no wawi hara sa ilano maaki allah huuɗi rewɓe heewɓe juuragol gabaruji ɓen ko si tawi hara sowno peren o yahi honto nene mo woni ɓe wi ɓe yahi ka berɗe juuroyagol gabaruji ɗin yaa jooɗoyo toon ha modi bon ara e ko ɓannana ɗum ala o wi no wawi hara ko sabu ɗum fiwota on tigui hebbin ɗum tawa sowno ka landa o hari miɗo yano ka berɗe hani miɗo yaha juuragol miñan an ma ɓiɗɗo an o ma ɗum ɗo haqqeji gorkon yeebo ma tawa sownoyimo yalta yani sonnajo o jindugol to jinda o fitina e worɓe ɓen hay so tawimo buumigo e nafiru noon e ko tawata wonde so yayi toon o wullay o ar toon ara mo wulla o wi no gasa imamul qurtubi kanko ko istimbat o waɗi ɗo o wi no gasa ko sabu ɗum ɗo nelaɗo a huɗiri ɓe hebbinoɓe juuragol ngol wakati yugal no wawi ka wi'e ida umina si tawi hoolama jami'u dhalika ɗum ɗo fof hoolama ɗum ɗo fof watta fala mani a haray ala ko haɗata min al idni lahunna duginalgol ɓe newnalgol ɓe yawɓe juuroyo si tawi joni haqqe e modibbo maɓɓe yeɓata ko ma on tigui ala moodi tawi o yaltintinta ko fitinta worɓe ɓen kon e ɓandu makko o wulloyta ɗiɗo fof haɗa ɗiɗo fof tawi ala o wi no wawi ka wi en haray hiɓe newna yahugol juuroyo li anna tadakkura al mawti sabu andutugol mayde nden yahtaju ilayhi rijalu wannisa'u no hato jine ɗum ɗon worɓe ɓen worɓe wo qala shawkani ɗum ɗo taɓan ko ɗo haala imamu al qurtubi kan lanni imamu shawkani o fuɗɗiti ɗo o wi'i ta'aligan ala kalami al qurtubi o wowli o aggi e hoore ngol konngol imamu al qurtubi ɗo o wi wa hadha al kalamu ka haala ɗo ka imamu al qurtubi wowli ɗo kañum famiri noon e o hadith la'ana allahu zawarat al quburi o wi hadha al kalamu huwa alladi yanbaghi itimaduhu fi ljam'i bayna ahadith albabi almuta'aridati fi ldahir o wi ko ka haala ɗo woni ko haani tuugade e muɗum ko ka ɗo haani itimaduhu jaɓugol kan ɗo haala tuugino e ka ɗo yondinora ka ɗo sembina ka ɗo fi hawtutugol hakkude ɗi hadisaji ngal dambugal ɗi tawata
ko yalti majji kon no piyodiri se jetti am on kuntuna haytu kon ziyarata quburi fazuruha ɗo worɓe rewɓe fof no naati ɗo se jetti ka nene men aicha e qissa nene men aicha on e qissa o ɗo sonnajo mo laɗa tawi ɗum jooɗi gabru ɓiɗɗo muɗum no wulla ɗiɗo ko feeñi e majji kon ko wonde rewɓe no newna juuroyagol se ndaari o hadis ɗo la'ana llahu zawarat al guburi en wiyay si hunde huɗama haraynayo nde waɗe joni noon fi mottidirgol ɗum ɗo hara ɗiɗa piraka ɗiɗa inne haɗugol ngol ko hebbingol waɗa sownogol daga gongol to ɗi hadisaji daguinɗi ko wonde taɓel ɓe watta fi waajitorgol ɗo haray en hawti hakkude hadisaji ɗin kumbe golli e place muɗum kono karama ko ɓurɓe ɗudde ɓen fewndo karama koɓe sunna ɓe konnguɗi mum tuugina fewndo wano cheikh abdoulasis boul base en kamɓe jaɓa few ɓe sonnajo yow e juuroyo sikki hadise goo no woodi la'ana llahu zairati l quburi siko o zawarat ɗo haray ɗo wawi moɓodirde kono si tawi woni zairat haray ha yaaroɓe seeɗa taɓel ɓen hara ɓe natori to e renta gongol ko tasonnajo yahu ka berɗe few kono noon cheikh albani kanko mo tawti nde feere ɗo e kon kadi ka imam chawkani yaari o fayda haray ko ɗon o yarata yamilu hayso maala kanko mo tawti wonde sonnajo no newnana yahugol juuroyo berɗe ɗen tuuginagoye ɗi hadisaji ɗi jannguɗen ɗo en torki allah subahanahu wa taala yo allah faami e dina kam faamu selluɗo arsiken kadi gollitirgol o jaɓanen ko golluɗen kon allah nde ɗen wonta ka nder gaburuji yo taw hara o yaafike en bakkatuji men ɗi fof o windi en koye natoɓe aljanna wa akhiru dawana an ilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin landelaka suka déplacé jiwo abidja addumo ha gam no faala yiye jommumo nde faa hay yiyo yewtugal makko jommum ɗum ɗumɗiwon jiwo mawɓe makko ɓen e mawɓe jiwo yewti haade moɓe kayyi yimɓe jiwo bo sikku makko hundiri ko gaama faalama birtine daade e jamal yo sikku makko wonde wulaama e hawri hara kala nene sabu ko déplacé jiwo kala e jamal taw ko wani dewgal koni ɗum yimɓe waɗi hakkude so tawi goɗɗo gono wawi tawtude mo ɗon kañum kadi ƴama ɗum kanko o wi sikka makko hundiɗi wulaama jiwo mo faala wonde o acca o teto fi ha kanko suka on ngallanda gotal ari ɗo o ko suka Côte d'Ivoire to ɓe haaldi fi jombere ɓeni joni yoɓe arga andi mawɓe ɓen no ga tawi mawɓe ɓen humpitike yo suka on ƴetti jiho on ton yoɓanimo pasi arde makko ha hewti ɗo fi tigi on yoɓe yo jomberne laato hakkude maɓɓe ɓawa ɗum waɗi suka on hewtigano yii jiwo siɗɗo muɗum wondo e hunjade qur'ana ma hunjiɗo qur'ana o faala balance ude kisan o faala tertade o jiwoɗo am o ittito o addi ha ga fi ɗum ɗon o bonna on programme ɗon ne fodore ɗon fof o wallina ɗum ɗon to o ƴetta feere wonde goo sino dagui ka dagaki ino dagui ɓay dewgal ngal humaka taw aɓa no dagui hay so on tigui jombi o dagui ka o accita si tawi na ella no aña kono noon nawde man harmi
ɗo ko fodore ko foti tun si on tigi foddi ko yo hunno o bonni jikke jiwo on kono noon si o yi o ɓuranɗomo ɗo dagui ko jomum ko harmugol harma kono noon ko ɓuuri moƴƴude ko yo hunno fodore nden wa billahi tawfiq